Ono što su za Ruse Romanovi, za Austrijance Habsburgovci, za Bosnu su Kotromanići. Rodoslov dinastije nije samo priča o porodici Kotromanić, više o Bosni, državi i njenom ustrojstvu. Istraživanja su dokazala, mada je to i ranije bilo, samo mnogi nisu to htjeli da tako prikažu. Prvi korijeni spomen bosanske vladare ide u 9. stoljeće. Dakle, za neki 200 godina ranije neko što se do sad piše u historiji. Naime, poznata hrvatska, najpoznatija povjesničarka Nada Klajić, koja je napisala historiju Bosne i svoje vremena, ona tu kaže u svojim studijama da je Bosna najvjerojatnija, najstarija državna tvorevina kod Južne Slavena, to jest na Balkanu. Nemamo imena vladara iz 9. stoljeća, a prvi koji se spominju i prije Kulina su Stjepan i Ban Borić, a kasnije Ninoslav, Tvrtko, Stjepan, Tomaš i tako dalje. Sudbina svakog od njih je zanimljiva, ali su zanimljivije sudbine princeza, bosanskih kraljica. Bosanske dinastije, kao i svaka druga dinastija u svijetu, on se između sebe ženili. Tako recimo da su naše princeze udavale se u Mađarsku, u Njemačku, Austriju, u Španiju, u Bugarsku, a isto tako dolazile su tuđe princeze nama. Princeza Katarina se udala u Štajersku, a zbog nostalgije otac joj je cijelu ekipu dvorjana poslao iz Bosne. Kraljica Elizabeta je postala kraljica Mađarske, a njena kćerka kraljica Poljske. Naši su kraljevi obično uzimali domaće žene, obično iz Hercegovine. Jedna od njih kraljica Katarina s najtragičnijom sudbinom. Ona je najtragičnija ličnost u historiji bosanske dinastije. Zato što je prvo došla na ženu, postala maćeha, a onda je zatekao prodor Turaka u Bosnu, tako da je stjecom okolnosti, jedna su djeca bila zarobljena, tamo je na Vrbasu do Banja Luke, a ona je u to vrijeme bila na Kozaradu iznad Fojnice. I ona je nikad više nije vidjela. Otišla je Dubrovnik, iz Dubrovnika u Rim i čitav svoj ostatak života ona je provela u tuzi pisajući sultanima i evropskim vladarima, kraljevima, vojvodima da pomognu da povrati djecu. Nikad nisu bila povraćena. Posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, sin kralja Tomaša, je pod pritiskom Europe napustio bogumilsku vjeru i prešao na katoličanstvo. Historičari vjeruju da je zbog toga njegov narod napustio njega i većinom prešao na islam, jer se sve dešavalo u vrijeme turskih osvajanja. A kraljica Katarina je opet najbolji primjer sve složenosti BiH historije. Ona je dakle rođena kao bogumiljka jer je otac bio bogumilj. Njezina baba, ona je bila iz Dukle, dukljanska princeza, ona je bila pravoslavka. Kad se udala za kralja Tomaša u Bosnu, postala je katolikinja zato što je Tomaš prije toga upravo pod silom, pod pritiskom Europe i pape morao napustiti bogumilstvo, postao je katolik. Da bi njezina djeca, čak i 2 brata, i njezina djeca, princ Sigismund i princeza mala Katarina od 9 godina, nije Turci zarobili, odveli u Tursku i oni su primili islam, postali su muslimani. Tu je prestala vladarska dinastija Kotromanića. Ima li njihovih potomaka danas? Živih, teško je reći. Dakle, da li ima potomaka živi od Kotromanića? To je veliko pitanje. Naime, Sigismund je otišao u Tursku i postao je tamo princ turski, oženio je jednu princezu Sultaniju. Šta je bilo s njima, njegov potomak, da li je bilo, mi to ne znamo. Njegova sestra Katarina isto se udala u Tursku za jednog velmožu. Znamo samo da je živjela jedno vrijeme u Makedoniji, u Skopju, tamo se nalazi njezino turbe. Ima u našem predanju, recimo, Obre, jedno selo, nedaleko Čatića prema kraju Sutici, Obrali, tamo se jedno prezime, i u literaturi često se navodi podatak da su oni navodno potomci kralja ove dinastije Kotromanića. U Hrvatskoj ima prezime Kotromanović, tamo u Hrvatskoj Zagori, pa i on je to, spominje se Tobož kao, ali to je jako teško dokazati, ali važan podatak da mi, što je rijetkost u Europi, Bosna ima i fizičke ostatke ovih veliko broja ovih članova dinastije. A oni se nalaze u Zemaljskom muzeju, kao da se ljubomorno čuvaju, umjesto da se prkosno i napadno pokazuju svima. Slike na rodoslovlju su originali likova bosanskih kraljeva, kraljica i princeza, skinuti sa pečata, s novčića kao slika bana Stjepana ili skinuti s kamena i škrinja. Gost CB-a, profesor dr. Enver Imamović, nažalost, nakratko, nemamo vremena, moramo završiti prije 20 sati. Sad ću da budem malo bosanski nacionalista, da probam, profesore. Ovakvo stablo ne mogu da napravi ni Srbija ni Hrvatska. Ne samo oni, nego malo je u Europi zemalja koji imaju ovako nešto. A važnost ovoga svega je da odavde, vidite gdje su korijeni. To je 9. stoljeće. Odavde do ovdje skoro 700 godina. Znači, za tih 700 godina Bosna je bila kraljevina. Imala svoje banove, kraljeve, kraljice, princeze, prinčeve i to je nešto veličanstveno. Država. Jest.
Samo li mogu nešto tebe pitati? Kako da ne? Vidiš ti ovo je hrasta. Da. Vi znate što znači hrast? Da. Ovo je Bosna, 700 godina. Da. Vidite koliko se jezik korijeni. Samo ti reci. Je li moguće izvaliti ovaj hrast, ovu Bosnu svakim korijenom? Samo lice, jeste ili nije? Sjeckaju malo, ali nema teorije da to iščupaju. Vidiš, recimo, da si ti moj student, ja bi dao indeks čisto 10 za taj odgovor. Čisto 10. S obzirom da nemaš studenta, ni student, ja ti pokladam ovo. Meni? Prvi si u Bosni, a ti u svijetu, koji imaš ovaj prikaz, jer je ovo izašao iz štampe tek prije 3 dana. Hvala, profesore, sad sam to platimo ovaj ram nešto. Ne treba i ovo, vjerujem da će svaki Bosanac rado imati u svojoj kući, ali ne kažem kancelarijama, školama, čitaonicama, univerzitetima i tako dalje. Ovo je prvi put da mi imamo i svaki Bosanac je ponosan kada vidi ovako nešto, šta njegova zemlja bila odavde do ovdje, dakle dinastija bosanskih kraljeva. Mogu samo da kažem hvala vam, ali kako ljudi to mogu da dobiju, kako to? Pa evo, ponudila se jedna ugledna sarajevska prodajna izložbena galerija Paleta i oni su prezvali to distribuiraju, ali već je ministarstvo kontaktno da će oni vjerojatno to uzmati za otkup za škole. Uglavnom, to je nešto što svako od nas sada će imati, da vidi da bude ponosan na ovo. To su banovi, kraljevi, kraljice, ovo je dokaz državnosti. Svih nas, današnjih Bošnjaka, Srba i Hrvata. Bosanaca. Ovo je dokaz državnosti jer dinastija podrazumijeva državu, a država podrazumijeva dakle dvor, zatim diplomaciju, stalnu vojsku, čvrsto branjenje granice, vlastita moneta, to je država i to je rodni list Bosne i Hercegovine. I zato ovi stranci koji govore ima Bosna, nema, hoće biti, neće, ovo neka vide, ja bih radio svima ovim djelatnicima međunarodnog poklonio da malo pročitaju i da vide ono što se piše i u Sarajevu, ne samo drugdje. Da Lajčaku jednu poklonite, ako treba, to ćem ja da kupim. Ja ću pokloniti. Ali ovo je sad ozbiljno pitanje. Ljudi koji dolaze na službu u Bosnu i Hercegovinu, međunarodni zvaničnici, visoki predstavnici, imate li informaciju gdje oni to pogrešno nauče nešto o Bosni i Hercegovini? Sigurno se pripremaju, to su ozbiljne države, imaju ozbiljne ministarstva vanjskih poslova, ozbiljne institucije koje ih pripremaju za službu u našoj zemlji. Kako to, a očigledno je da ne razumiju, ne shvataju suštinu ove zemlje? Malo prije dnevnika je ova gospođa javila se. Pa između ostalo Zarajićeka rekla, kada govori ekavski. Odnosno, svi međunarodni djelatnici koji nama dolaze, normalno oni se prije dolaska u našu zemlju pripremaju, da vide što je Bosna, otkad i tako dalje. I oni dobijaju literaturu iz centara izvan Bosne. To je Beograd, Zagreb, to se zna. I zato kada oni dođu, zato često oni govore potpuno suprotno, odnosno naučno o Bosni koje nemaju uopće pojma. I oni trebali ovo da prouče, da čitaju i kažem, i ono što se piše kod nas u Sarajevu, ne samo u Beogradu i drugdje. Nažalost, nemamo više vremena, imao sam nešto pitanja o Počitelju, o mostu koji će ići na koridoru 5C preko Počitelja, to svi osuđujemo, ali ćemo za naredne CD samo napraviti priču samo o tome. Rado uvijek. Hvala vam, velika profesore, i čestitke na ovom velikom. To je tako malo djelo, ali kapitalno.